Акчаңыз барбы? Көрсөңүз ойлонуп көрөйүн. Акчаңыз жок болсо мен сүйө албайм, мен только акчага сүйөм. Акчам болsa ham suyardim. Нормальный жигит болсо өзүң богуп алам дедиң биринчи көргөндө. Мендей баланы таба албайсың. Молодец. Любой иш колундан келет. Ушундай каптарды айтыш керек эди да. Өткөр аке, мага азыр эме кыласыз, онда мен сизге майыл ондо. Мага ошо кой менен 20 кой бересиз, 20 кой, 20 мал бересиз, ошондо мен сизге тең. Мына элдердин көзүнчө сизде канча адам турат? Мен сизге майыл дейм, ошону азыр барып кирип мына кайсы кой деп бирөөсүн өткөзүп бересиз. Ондо мен тигени сүйлөшкөндө сиз менен ыраазы болом. Sen осы қолыңа сурап атасың, башқа сурап атасың. Азыр сөйлесеңиз булам кетсе точно бойдок калабыз өткөн а. Yok, onday Kuvayt'ta kız bala. Ама өткөр аке, яман кыйын кызмын, эртең мен алган бала президент болуп кетет, президент депутат болот, Хотя бы депутат болушуна гарантия бар да. Мен президенттен кылып коюшум мүмкүн да, ошондой кыйын кызмын да, өткөр аке. Ben dangal erkek bulam da. Can başlar jatam da sen kıla verersin. Siz жамбашып жатасыз. А мен болсо кыла беремби тиричилик, Ayaldar şunday olur. А мен көчөгө чыгып иштеймби, ошондой? Katı iştey veresin. Катты кылып сүйлөй бериң. Көрсө көндү, көнбөсө жокто өткөр ой. Неге ойлоңуз? Мендей жигитти каяктан табасың? Mendey jigitти kayaktan doğasın. Mendey jürek jigitти kayaktan doğasın. Мындайраак көрүнсөңүз, красавчиксиз а? Krasavчик. Точно красавчик. Точно. Көрдүм, айтып көрдүм. Gördün mü? Men sen iştey veresin, ben can başlayıp çayda içip yatıyorum da şu da. Jaşı şu da ben kılar. Төрөп бербейсизби случайно төрөп? Otunumda kılıverem. Төрөп бергенде төрөп бергенде кача төрөп бербейсизби случайно? Рахмат брадан, 2 роза. Sen töreysin da ben töreyim. Акча ham табылат, башкасы ham табылат. Бардыгы табылат. Канча бала болуңуз керек өткөр аке? Мен 3 балалы. 2 ta kızdı. 1 ta balalı olsam boldu. Болдубу? балабыздын атын ким деп? Кудайсың? Өткөр ака, найс. Зыр. Endi көз жолугабыз күнгө мен эфирмекер. Айка бир күн кирип, бир күн кирбей деген. Шайын деп чечсиңиз, ака сиз ташап кетпеди наоборот? Таштап кетти да бир күн. Мен айканы таштадым деп айттың деп. Мен айканы таштадым. Бир күн эфирге кирет, бир күн кирбей коет. Ona göre dediniz go. Yok endi точно soňa barам jok. Meni taştap ketdi ol. Men taştadım dep aytың Men taştadım, men taştadım onu. Men taştadım dep. Жаман суу болуп алыптыр. Мен да ойлонуп көрүшүм керек. Сиз да айка ташай турган болсо, Men taştadım, Aykany men taştadım men. Aykany точно taşadım. Bugünden başlap taşadım. Ol kirmeydi. Ha? Ol bir gün kiret eken da bir gün kirmey koyat eken. Ha? Ya oğlum. Regiyam jok endi. Onda men da kirbese barıp Halimany taşadım deyişpi. Yok. Sen taştay. Seni kattık kırma. Bugünden başlap günlüğe kireme. Men da oylanıp görüp okşoym ötkür aka, anda siz de ayka taşap ketseçi. Oylanma. Вообще oylanma. Ben sana çat güldür taparam kuda kalasa. Maga Beni tandaysın mı? ne alasın? Beni tandaysın beğendi. Vali rahmat. Men bekerla adaşı Aykany tandap alıp bunday koysun. Akçаңызды көргөзүм, акчаңыз барбы өткөр aka? Акчасы көп балдар жагат да мага. Puldan açar bizde. Puldan sal açar. Bir iki günde topap kalan soda alasa. Anan keyin da. Катан табасыз, 3 роза. Bir klas değil mi değil?
Өткір ава, маға ақша керек. Өткір әке, маға ақша керек. Ақшаңыз бар болса, мен сөйлешейін. Ақшаңыз жоқ болса, мен да сізді ташап кетем, андай. Маға ақшасы көп, балдар жағат. Өткір әке. Значит, не судьба? Ана шияғынан ойландырып қоясыңдар. Мен сені зорға таңдасамшы. Мен что-то сізді ташайды оқшам, сізді ақшаңыз жоқ болса, не қыласыз, мен дағы қиналып жүрем. Болады, құда қаласа үйдің долайым, оңайым ақша керек болып атады. Байке, Ахмат, фермер. Қанша күтем, қанша сабыр қылайын, қанша сабыр қылсам, ол ақша болады. Бірінші майға чейін сабыр қылып тұра береді. Бірінші майда не болады? Оған ақшаны көбейтеміз, құда қаласа. Ең бірінші майда емақ береді. Кам ғана қалды, аз ғана чыдап тұр. Қақтан қалды, қақта. Ана бірінші майда ақша выр болады. Бірінші майда кім береді сізге ақшаны? Сүйген деме фанаттарыңыз береді, сүйе жерінде мағош қоңызда қыз таба алдыңыз ба, дағы башқа. Қасым береді да. Сені сүйсем болды, қайдыма? Қайтып сүйесіз мені? Сіз маға керек емес, Өткір әке. Маға керек емес, сіз үші мен бөгі тұрмышқа шыққаным аз келгенсіп, сіз үйге жатқызып алып, мен бағып, ана баққаннан кейін сіз үйде үш бұрып, тазалап, тамақ қылып отырасыз бе? Мен аялдық бақыт деген татпай қалам, ошондо көчөгө чыгып, стройкада иштейин бе? Стройкада жумуш кыл дейсиз бе? Подписку, спасибо. Bir neyse kılıyor, akça tavuk ne nam? Qanday ақша табасыз? Hayda. Çıksam yaxşı болады da. Akça ham tavlat, boshqasi ham tavlat. Bundan ertesi ham bo'ladi. Bar yo'q bo'ladi da jon. Anan? Niketim bo'ladi. Beti çok. Nurik legenda akamiz keldi. Nurik legenda akça tavlat o'ylanma jon. Uyalбайсыз ба Өткір әке, ошоны сүйлөгөндөн уялбайсызбы? Кийин үйлөнгөндөн кийиндер ошону айтсаңыз болбойбу, никетим болот деп кийин. Уялбайсызбы Өткір әке, бетиңиз барбы? Мен кыз болсом, кыздарга ушинтеби? Халима дейт-ау. Ошондо айтасызбы? Уялбайсызбы Өткір әке, бетиңиз барбы? Мен сизди имандуу жүрсөм, кандай таланттарыңыз бар Өткір әке? Эртең юалаңыздар не жумуш кылат, колунан не келет десе мен не дейм? Любой келет тебе. Допустим. Найли келди. Не келет? Неме кылып берейин бар? Не өнөрлөрүңүз бар сиздин көргөзүңдө? Не өнөрлөр? Кандай өнөр? Burada vereyim diyeceğim. Өткір ава, башка нерсени көрсөтүңдай таң калтыра турган. Örda perverespи, geçki örda perverespi? Ne, meni görseteyim, aytçı. Ben aşağıdan bilmeyim. Жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт. Сизде кандай өнөрүңүз бар? Айтыңчы буга. Көп тамак жейм дең. Көrak tamakçı. Ошо өнөрүңүзбү? Изделерлерди кандай жейсиз, кир кандай жейсиз, кандай тамак кыласыз? Kartuşka koyayım. Kirdi жақшылар жуам. Кир аялдын иши да, кой. Жаша. Жуам десеңиз. Су ташып берем, отун потунуңду кылып берем. Ол ирунда муну сүйдүрүш керек болуп атат. Негизи сүйөйүн, ошо мен негизи сүйөйүн болуптур, мен сизди сүйөйүн. Эк болсоңуз, экинчиден мен сизди баксам, үчүнчүдөн үйдө жатсаңыз,
Мен turmuşqa chiqqim kelet, men teginge, uylangim kelbeyt men. Oldu. Turmuşqa chiqsam bo'ldi da. Siz mağa turmuşqa çıgatasın naborot, oy Kırgız beyki rahmat. Siz mağa turmuşqa çıgatasız qayradan, tutasızbı? Nazarova eje rahmat. Nazarova eje rahmat. Yolun endi köndürün, sürdürün bunu. Kim meni süyer men uyuma alıp kelem seni. Ötkürok ölsemiz bu süybe koyatayım. Sürdürüş de nesmi? Biz nesilerde söyleş gerek, jakşı sözler söyleş gerek, köndürüş gerek. Yetiş gerek bunu ötkürok. Ben bir başka pul verem. Kalınını yam verem, sihirdi yam verem, başkasını yam verem. Tölke bana könü versen oldu. Emeğim ötkürekende bitti başka emeğinizde sıyırınızı görgözüm mü? Oşo bar bolsa görsem oşonu sağa deseniz onda men sizge tiyem. Bol diyetten görstem. Sıyırdı değil mi? Sihirdi değil. Sıyır turat ağılda değil. Ağılda turat ağılda. Oşonu görgözüm Halimaga da atap koysanız ama emeğim. Sağya rasmı. Bol. Ağılda turatta короче erten görgözüm da. Görgözüm de hazır. Hazır değil. Görgözüz mü? Mağa o emeğe ötküreke 5 uy 20 koy beresiz. Anan ova deyim. Onu ötkürok. Kalınıma 40 koy. Batayda öyle kalmayı. Ben kalınımı sıraylekim ötküreke kalınımı sıraylekim kalınıma 40 uy. Sen sıralaysın, apam sırayıp durun. Sen jönüle kızsın da. Kanda jönüle kızsın aytamı ben. Biz yaklarındaydı. Ben mahırga sırayım, Bob. Toktap dur, bir tak var da toktap dur. Yeni atası sıraydı. Kalın palını yeni atası sıraydı. Jönüle biz yakta kızını alıp kaçıp geleveredi. Yeni atası sıraydı ondaylardı. Sizler yakta kanday men bildim. Ve sen şef misin? Sen şef misin? Uyda. Uyda değil. Bu sizge gelip sizge hem şef olup olamı Şurayda. Oşta görgönüңүздө кандай болду өткүрөк? Кандай сезимдер болду көргөнүңүздө айтыңызчы? Жакшы, тосуп алдың экен. Кандай кийинип алыптыр? Жок, кийинип алган. Жок, кийинип алган. Болду өткүрөк, ошол эле. Кетпейт дейсизби? Ошол ичинде Захарды даярдап турат азыр чачайын депчи. Уларым даярдап турат азыр не деп сүйлөсөм болот экен депчи. Раса жини келип өзүн басып турат өткүрөк. Биз жакта ушундай да негизи. Көндү дейсизби же көнбөдү дейсизби? Көндө. Көнбөй кайка барабат деди, а? Синдей красавчик жигитке. Нечте кой деди? 20 кой деди. 20 коюбуз жок го, өзү 2 кой бар. Kanca uyumlar var. Ekrozda. Bitta sihir. Bitta sihir, ekta koy dağı atçı. Eşek var, eşek. Eşek. At yok. Oşa eşekti men alam. Oşa eşek men bana barga aytkaga meni aytkanыңыз үчүнчү. Oşa eşekti, 2 koydu, 1 maldı alam pakoştu. Men siz men сүйлөшүш үчүн алам. Бербесеңиz men siz сүйлөшө албайм болду. Oldu Эки гүл берип коюңуздар, туугандар, гүл. Сериалды көргөнчө лайкты басып, гүлдү берип турабыз. Гүл бериш эсиңиздерден чыгып калат да, гүл. Ана, кени сасам. Болуң өткүрөкө, өткөзүп бересизби? Сүйлөшөйүнбү же кетейинби? Кете барсызбы? Полный беребиз, тиесизби? Тем көргөзгүлө. Махырга отдельно сурайм, бул мен сөйлөшкөнүм үчүн эле ушунча сурап атам. Махырга да башка нерсе берип, мени кимди ойлоп атасың? Мен оң жагымда 10 000 бала, сол жагымда 20 000 бала чуркап жүрөт. Алды жагында 1 миллион адам, 1 миллион бала бар.
Отпой жүрөм ошолоручу аркама чуркап жүрүшөт. Мен анчасы жетпей жүрөт. Ай сага да сенен не? Ben prezident kılamda seni. Ne? Karıma? Niye men kılamda seni? Prezident kılıp koy. Мени кантип президент кыласыз? Bir bala kılıp prezident kılıp koyayım da. Mektepke barıp öyle men ayağımды көтөрүп бериңиздер desem sırrı asada. Ana. Prezident bolup жүрө бересиň. Президент Үйгө. болайын. Yeni uyuma prezident olasın. Men uyuma prezident bolasın. Aytın. Men uyuma zor prezident bolasın. Makul mu? Sizin үйүңүзгө президент Prezident bolasın. барганда эле президент болот.